Lalo non exam hours exam apor na pagso exam apor along itu kar biang long talaan ka backward lang na sini mata dap exam ka conduct bang trok ti jaro bang trok ti jaro bang trok ti jaro dawi la bang mangumi lamu na si tong se kot pen to ya jo bak punang kolo ada grong asor tum isi conscious mu tum nang kolo ada senior citizenship tum nang kolo nang tum kese tum nang ning busi to da prang gitu dak hamren pen hardly 14 kilometer lang di 14 mah 12 langsung kilometer sudah dapat hamren tahun pen atin mamen mangke very long par school men mangke Sodricho English ME school jala dang hitum damlo ala tumna tu pateng pen da pera ground level itu te podam bang lalu atumi mangke teacher inut dawe inut ada saya claim tu no bang inut chukidar si exam conduct labang mahmud ni alam nama busi mata dam ni tema quality education pukai kata itu kacing hon Richard Tok bi kai kata ninge kita ko exam aporan ta bicara hui bote ko nara quality education itu pola kalam ni tame cemat apa mini napen dak local MUC aga hetsing rong phar hetsing rong phar dame alang ke local MUC lo sote ngom musi long ke alang same kamat ha kapar sikring ba kenan sob busi ni mata dam adama education ave apil ke kacila pan macina ning cila reke tema materialistic development pen ke munit atum cila reke nasi kacila ning bang lalu human resource development nang cila ning human resource development koson cila pemana ke munit atum mindset through education mesti pacila rumi naso alang di mata as a local mesti mata upload alang bang naso sai bang deng ning bolo tema ada nitum report lo mate ke ada ka chairman lo mate ada ka presiden SMC presiden tame verbally ke tongai kali cuma kita warbeli local MDC fan concern cipilo mana ni tumas kulo masalah problem tu headmaster ciklo yo nong pen thom tang angwe ni pida angwe kasolam kalang tum cipialo kulo te alang ko si lahai puthak action en edelo la ke mahumi me kan jang alang takarbi ada ke dun takarbi karbi semua seda porhe kulo te alang karbi ara apa kelang selesai mande jima ko sini ke masara nasi itu sing mandame asa local MCC kaya name ni tuning digang dulu mana lo alang name lapang suara lo mangke federal sep deng ning lapen kamisen asai an mangalang haglang ko nangi pusini jama sadam ate mala sonse pote hala so pil lo kacing turi fan ke sum piklo alam bang itu ground level sino parents manga mara ke kaciru lo bak bangke la hayo suma dun ME school pass po high school pore daman hamren pore ram po bak abhag pafelang sudam po abhag dongka dam po kidap dum jo dum ke nogang na pori mane ma hojai da pori mane lanka pori mane guwahati da pori mi mane seda dak ke than ke mi da jene teacher irregularity do ga jene course ko ans company ma complete da jene alang tum bangga high school pori man bang harak hegam ni da po kaje tharak ko hemang to ndui po da son da po piglo ko ya la sorong bang na sinai ke kacema thadun kenan so anu tin bang kustami lasi nona teng pote local MC are responsible for big na ben education ni jamela swastai long mangke apor ka tipen alang man soko so sang pen headmaster kan mangke nitum ben tuning dulu nang lalo headmaster ban mangke suspension ke 100% pi vet ning man kuting itu matara la so median man sini tum tuning dulu no la pen transfer pon ya pon nang la bandak ban la pen suspension na guri vet nang otherwise la so school pan nang thoreng ke ting thote na bangke aning kibideng asa iyam busame karbi iyam bina kamat ini ben karbi long iyam bote tihona po otherwise lani di blote niritum further Assam State Education iyam minister phanda menitum approach dai temala sohum bang nitum acceptable kali la benitum la bang solong ke zero compromise nitum compromise ni education long compromise ni hormuda kali temala ke upcoming generation dum koson sikat ang update long ke bani man kami claim blote alang itu mangame la bang so setiap bang nitum kamas halong nang cara puning nalo nitum ka tining dipon kan tungo magi kasi tro ka binong autonomous council akai doktor tuiram rong ang akai same alang enut si amro aku ke tam dema tetame alang same la so news theglong pote alang tame in charge man tipu serak pen alang man action pa na bang si tenang so kusi nitum bang so aja mek mani la so media nang pani tum pachini lo la alang ni pandame itu makadu alang ni dynamic youth and talented leaders me alang ni ke khai long ri long para phangsi ke clamor ne label
pote 6 dulu kita tak boleh teri nasi ot kibning lah bangke kecok cia bang bukan ke inside vek nengi pusi ni tu men cuni gitu loh lam ni sih nona boy kengi ke ikut kor duty irregulars lam bangke lam kimi karila kedam tang to 10 1920 pen stame ni tum report long lo chefes lo la penili tum alang li puthak written complaint pilong la stame ni tum verbally bange DI office dam pen hadaga DI aphan chetong amde stame tum hala boru phan chetong nam pen la solam ni tum pele long lo to 10 19 20 ni kan stame la pen alang li bange duty irregular chot takali official works tame claim pini nilitum ke dam hut bangke pini last exam lo non ladak art education a subject dolang non evening shift ma an dak non paper dor de hada non exam ki pije pan paper dor de lasi alang li bangke la bangso headmaster jawaharlal pol pa abang phu bangke alang li kopia intention one ke do same la bangso school long bangke alang li duty bangke kaita irregular la pen official work kaita clear donde hala KLT teacher bang je thanun long nege bill chu pinu long len chiklion ni lo headmaster a sui anong leda headmaster a sui endani puta ke dami halam ka ni ko pikam lo dam po alayong si bangai puta ni dom ha deng ke po puto ko po ta school long si official work pana po school long si ni ke signature en ji la si hala KLT teacher bang kan ge la sini tum bang ke adiman bang lalo alang li fan suspend angi la dak pen transfer ni la pen prapjin pen akimi headmaster ladak nang toni kali pulote nang tum authority tum si pinchong un pulote ladak jitu bang tropan bang podulang podagang bang bang komane inu bakan headmaster appoint pen ladak smooth conduct je phan bang nang tum lam toy pisadang ni puse tum kar benglang thomas council authority tum phan bang chuningri lapen demand lo session bang non pini kijut lo hala dagasta me final exam pini last lo seta me hadak bang ke uniform jitu uniform atangka bang ke internal lo hadak staff to mena basing dun lam lo internal lo selame a uniform bang le lo an size jitu LP level la atuma student an size chada bang le rong ma woi phak same non a phi bang ke aki bi size le le ake the size le le a session bang non ki jitu la pen sport materials tame sanak thaklo atangka bang internal lo le le lang hada Cintong blog afansi hadak amen klang lo cintong blog andar pena kaposi cintong blog ta tumpen tangka ba nang than elo sta sport material bang nang lele lang posi nili tum phan report nang pidun same a session bang kijut lo pini last ayam lo same pinyan ta lele na pote ladak bang ke kichu pangli mahim si bang yuipo nasila education department lo mang ke kichu panglim lo pen compromise bang ke madu officer ta vedani madu accountant ta vedani madu adang theta vedani lapen isilam ni gantung malalo school teacher apu thagyang si kupine hamphang asong tuma se dolo pote education department officer numbang ka defense dun lapen compromise penangan ili tum agom lo sila sobang ke aveda nahi ke ranggila apor konane school apu thagyang si officer atum compromise that pote school of han biko officer against ili tum chesong nang kok pola bangke me fees ta mene tum kaina kok po lapen kalite bote tum dharna sata donang kok pola ke labang ke sodapan pachini lo education officer abang putin bansa me nang tumta methango education officer ladak jesemet ke methang arleng si ong methang adim kachari te methang somar side labangle nangli somar si kachari duno ko bangana tumta chema thapen smoothly kam claim labang sini tum na choting tum